Ja kad sam njoj poslala sliku, ona je meni odgovorila, draga moja bako, nisam znala da je moj tata tako lijep. Ništa više. Nijem ništa rekao. Dovezao mi svekrvu, ja sam ošla u Zagreb kod ćeri. Dovezao mi svekrvu u Zagreb, kod mene tamo. I ćevo odmah da se vrati. I taj moj zet i ja molili ga ko Boga da se ne vraća. Da se ne vraća dok ne svane. Kad svane, da onda ide. Dok je svalno, on je otišao, više ja njega nisam vidjela. Nisam sa njim progovorila, nisam ništa. On je njih dovezao u Lekenik i on se vratio kući, vama. I u tome je njega nestalo. Žena je ostala i dijete u Lekeniku. Ona je bila jedno vrijeme kod ovoga sina Zorana. I šta će ona? Ona je bila počela i rad neđe u gostioni, Zoran se borio sa djetom jednom rukom i sve to. Ona je zdimila za Njemačku. Sto sam puta jednoj svojoj kolegici rekla, ma Bože moj, da mi je samo doći na Majersku prugu, pa preći preko pruge, doći do Sunje. Ona mi je rekla, hoćeš bako, hoćeš bako, hoćeš. I ja, hvala Bogu, došla sam, ali ova sam djeca sva živa i zdrava. Njega nema i gotovo. Dok smo još u Zagrebu bili, išli smo i u Crveni križ, išli smo svukuda. Muž i ja, bio mi je muž živ. U Sisak, isto. I kad smo došli vamo, isto. Niko ništa. Ali nije niko ništa ni poduzmo, da pravo kažem. Nije niko ništa ni poduzmo. Da iko išta poduzmo, moralo se naći do sada nešto, pa šta bilo. On je bio u Kostajnici sa jednim Srbinom, to je bio prijatelj od mog djevera. Sa njim je bio i sa njim je bio Gostioni. Njega su pokupili i odveli. I taj čovjek mi kaže da on rekao, mirujte u toga čovjeka, u tog dečka mirujte, taj dečko nije nikome kriv ništa. Kaže, stari, raspali kući, sad ćemo i tebe. I on je tako meni samo te dvije riječi rekao tu kod djevera i u tome moj djever zagalamio, mislio ja će svađati sa njim, šta me koristi svađati. Znaš šta? Da je 20. Sve jedno jednako voliš. I za sve jednim srce boli. Eto, kažem ti, za Božić, za Uskrs, djeca se iskupe, dođu. Ja pogledam, iziđem vani. Ako plačem, djeca zezaju mene, mati, ti je žao što smo mi došli. Nije, djeco, drago je meni. Sam meni moje drago srce otkida. Bio dobar, koji su djeca. Bio dobar. Ali oklen je god je išao. Šta je god je skupio, ovo moje mami. Ovo moje mami. Snaj se divim što je ošla u Njemačku i odvela dijete i sredila i sebe i dijete. Niti je kriva što drage nema ona, niti sam kriva ja. Ona je to dijete podranila, to je dijete dočerala do svog komada kruha. To dijete
možda i udano već, prije jesne gnije. Sanjam ga, pa imala sam bunar tu kod tog djevera kuće. Sanjam ga jednu i on ide otuda od strica i dođe on meni. A ja ću njemu ovako, a mili moj sine, kako si ti za toliko zemana nisi meni javio? Kaže, mama nisam mogu. Evo ako, mama nisam mogu. Par puta sam ga sanjala i više. Sad oskoro nisam. Nikako. Fali mi stalno. Stalno. Ali najviše kad se djeca sva iskupe, njega nema. Kažem, nema očenjaka ni u jednom. Sve jednako. Ja sam ih porodila, ja ih nisam abortirala, ja ih nisam ih bacala u klonizaciju, ko što žene bacale, nisam ništa. Što je bilo, ja sam rodila. Što je Bog primio, hvala mu, ja ne mogu tu ništa. Jel to sudbina taka da mog drage nema, Bogu hvala, ja ne mogu ništa. Bar znala bi gdje su mu kosti i mora biti, ne znam, ja nisam kadar, ja nemam. Da bi djeca digla mu spomenik. Pa kad njegova čika došla, ja sam njoj poslala sliku ovako. Kad njegova čija došla na taj grob njegov. Makar sudi kosti. Pošle. A mora biti kosti da se nešto i našlo i šta ja znam. Ko zna, taj neće da kaže ništa. Taj neće da kaže ništa.